Hallelujah. Soukohp. Omeng siwa kot kaun labalap kalangan en komi. Kalangan ki yang kamu kelakot kamu katen muitang senggak bleu. Eupana pa online po senggak watak pana sabol mo masan. Kawang kuporat at mata-mata po yang kakwak sang pinki tubo kiyang tama kupromi. Kamu makatin sarawi. Ilela manaman sabol man kemea karusia. Kapakata mea karusia kupromi yang katen poita. Nanat maor kamu katen kapeng kecata sentuwi kami. Wasan fellowship ang kami san kasali kami ita nan sampawat kalangan kiyang kami tatagan nga namu saraw na nat maor kalangan kiyang kami masanan kot kapulipul masan mamaor masan mengen masanan kapong kit masanan wiyay kit masanan kaskuli kit sa puweki kupromo puweki yam katin limpa kong kit sa kabrayang kami Lord at kasapa kalangan ang kami count Jesus puweki yam katin wiyat count Wat Soukohp. Amen. All right, so ben tolar welcome to Relkan me pan Kotsta debil pan koronge klipwet mur yai kapagap en kapuyamen sawas ongatel nang kuporatai kana taken mata wakuporang kauno ni atel yes bon sampawat kayon scripture da wasan watawat memen wado Korean Timothy silu Likamw Riau Korean Timothy silu Likamw Agachin masani ar chamataman mabugat udan pan mia ansa wapaleo okay nimun ranakan okay kasaya ansa wapal chay mi nimun ran ansa wapal aramas pan roporopong penrail Mawo aksuai bon maso rapan kamakara resota pan paikiang arpapa onono kan o resota pan kin kasabal kalangan ki mekot resota pan patiti ong palian lamalam Israel pan sempak somak karaulikam o pamara lamay o rapan kailongki Memau. Rapan pangala yang arailkan. Rapan laumam o kalawasa. O rapan inang yang penarail peran laut sang kuprangkot. Sang buka pon cali rirong. Okay? Arya masa ni ma kelele munanso. Ako saya ma sampuka pan wiyawi imunanso. O wiyawi. Kaite kapan wiyawi. O wiyawi. Tontorala aramas peren ki penarail peren loud sang kuprangkot okay achai pilpangkin podiali pon Facebook masanang kot masanang kamor milale haras pangagi kilang haras pangagi rong sinmeng kamang koru rabe sinmeng kaparan singkala kabe turun armas kinkilang ayamian ranapuk sarawi okay Rapan pangala yang arailkan rapan laumamo kalawasa o rapan inangiyang penarail kaparan laut sang kuprangkot kamu yung ngoy kauno ngong kila sampawat panim saklak capayang morla teso okay rajig limawa rapan kin liksan salamau ki momana atrail pelian lamalam aprokin kamam ki katapa okay iwasami men chalen kawang ko para child po ayora lapen Soukohp Likamw rajig limawa kasaya repan liksan salamau ke momen arail pelian lamalam aprapang kamam ki katapa may bang ya kau tak apso juga katapa okay, abamia kacapa. Mapan socha lipa, uyayang yari miss mekot. Okay, ako saya wasa. Caban liksan salamaugi, momon kaudak, galian lamalam, ap raking kamam ki kacapa. Mekaretang ya, gin matawala.
God, the kauno, a gupurku komyongo yan morla. Ama ichamagjasa, uyapa, chapsosa lang kamorla, ay may mamasani, chay miss yakatrapan kautagan, chay miss yakatrapan wat puksarawian. Okay, may pan uya chay uyapa, abso chakachapa. Okay, gotta take an entire young ikan chorus. Mia tel vision. Mia tel kendo. Gina perang kono pata mia sapul macai kendo. Ya kendon child patangi yarmasanalita Christ. Ugi child kamin minin momotso. Kono pata kaitek momotso yo. Vehicle stosa. Stosa yo menda. Stosa ko kolanan lang. Stosa asa ya lang kolanan lang. Me puksaraw ko saya. Kapanyang luslong cha eupana. Okay? So kaitek momotso yo kono pata kay ganinda. O pwede kami yomen po suchara ilwamparon. Amen. Kauno kay pwede kono pata ng paret. Sucha momonti yo planeta. Kauno kay pwede. Kareta sa tapan udi to wailaban lapala. Tatokong ko to kan chapsang ni chuk. Emasaniyar. Akan rasan sin waran chuka. Makin sucha momwe. Apo kan kair tao kair pasang. Ime baong yawe. Bogita kauno makay pwede. Soja ramas ka kaudi. Soja. Ramas ka kuwang ngajita. Absoja mabang kaudi. Abang lautla. Wabang wiyamin kapay. Abang wado. Lupa ang puksarawi. Lupa ang puksarawi miren kamoren Christ Jesus. May chal patapatakap. Soja lupa. Chay Soukohp Likamw. Imiwasakos ko sa iya. Okay? Nan madu riyesak payo. Madu riyesak payo. Paisak Likamw. Kudila limaysak kayo. Ikitar scripture kanpon. Fidion. Is son papa. Makumay lama mawutan. Lala potong. Akaun. O lalakong. Ariyayi me akaun. Kasapulatanger. Pon papa tekan. Kasapulatanger pon papa tekan. Puenkin nekong Israel kanarael kisin monga anso mekonang. Kisom papa man mekin nekong konan kanarael sin monga. Israel ko mekam kamonga. Anso mekonang kauno kasapulata son papa manet. Okay? Me pai papa mano me account pan kintiar a wiwiamet tame wiwia puko agam kamongo aramasko niya ken paroto ni mo kumaile nasa po account manet pan kasapulata papa manet puen counta a tupso kan koros. Okay? Kaun manet pan Kotto son papa mano wiwia puko me likiyang akauna pan kupurperan kiam panapte kiyang en kaunta atip so koros ama papa suat mani epan mang lalki ay kaun pan panten puroto e apan trapiata kama yanga papa trikan o patrong me kapeten mongo kan o me kamam sakau kan. Kauno apan puroto euran. Me papa usotra lama o anso me sasa. E apan palapasang o katore la re. Ren me malaun kan. Wasa epan sang ya o ngi kan teterak. Okay? Kamu yo ngoy niya taban papa kot lalapot. Yaramen ksin papa kot, yaramen likilikamon papa kot, yaramen alapki. Po ime ko sa yawasa. Magchayban chon tatok
chun sarau pon te so long pon rokonong at ki chun tatok. Okay, kay te kachama Katie, kay te kachama Katie. Katie ka na taray leader, taray so na papali. At arama sipsapal koros, anane papa court, where igaraba na tayo sipsapal. Egi yung child ngene, o tame enda, freely receive, freely give. Tama ka lady, me free sang court, kamoran, salvation and yung as chokotog yeta. Kauno dato kisikisa kung katra. Trabana leta, so jaban indayang mechigan. Ja freely receive from God, freely kiyang mechigan. Alan, kamoiral, yala na ray pangkolanan lang. Okay? So ime ko sa wasa, magchayban ngongki, Arya kauno, kupur peren ki wapampil kasapul ki child da, nan leadership, nan pukona papali. Pagita kupur peren ki, amagchayban, awiyawir kauno, Soukohp chisel yopil, so pelang, ako sayak, buksarawin niya ako sayapil, nilang kamangkoro, kapetan mongokan. Okay, peran ke mongo. Mengkang kai sijol. Peran ke mongo. O kamam sakau. Okay, ter naramas mena kamaiki. As chob minampuk sarawi. Ikak saulangai kang sakau. Aramas mesoje ipsabal saulangai meng. Kom kang sakau pokita inangunutu keke lail. Aramas me ipsabal ap kang sakau anane pleo ipsabal. Chunok melel. Niyam panup sapal ngayon saraw patlong rem. Yamo man ngayon saraw mes saraw yam pan mang kasakawi. Okay, matawata Jesus. Yamo man makabanta yup sapal lukayan Jesus na naimor. Yamo man ang pan mang kasakawi Jesus. Alright? Okay, ganunta. Anan mo yung Jesus or ratatawang ko wine. Jesus tukutukaw seli. Tere sip wine nito na tayo kinale wine kamatip sarawi. Okay, so child they play around with scripture when testify in a child can. In a child can tapan lak ya ako saya raban lak takla uya sang ni ral pan uya che rak. Okay, nan moyet moin changa maur kay dek moy nakamay waste time moin changa maur men maurla men nay paninayan maurla paten kabaka we super young lusang kamor. Okay? Nan story and son riya sa keu child pan pilchaman la and so me warang ko ye la lai Jesus parong rail morina yesata rail pensas alarme mia me ko trabang ya Jesus la mia rapura la light. Okay, se benta chaka moche la story ta me ko sa time leler Jesus masani yang Peter. Do you love me? Kapakong niya. Ako saya imeng. So baksilu ako saya. Kapakong niya. Tami ako pare yang kapaksilu. Pwede kapaksilu. Pitra ka mam gila. Ako man assure pitra ninta ipakong. So ansa men takasluo anta niya mong yung answers with matola. Kamangi me koros. Kamangi pakong kapapure yang. Tama ka na masani kamongo naisipakan. Kamongo. Okay, so kamu yung ngoy. Magjabil pukonan mo mo so deso. Niya tawya la so lang. Kamu ngo umimireta. Pukong kamu ngo umimireta. So ipananana mongo. Pananana kang masanang kauno. Puyeng ka kamu ngo metigan. Medyo ka kamu ngo ya. Still qualify. Kamu ngo metigan. Okay, so last scripture. Mimene yung tel nan son. Isaac. Izulele Sakriyaw. Jesus arapil purong masani. Intayang kumail ni melel. Ngoy mawani mon kalen si pakan. Irail koros me parador moy liberap o men kulikay. Ap si pakan sotra rong rail. Ngoy mawani mo. Meman petalong nan wanim wet ban maurla. Okay, and one human come out, Jesus mawia alen potlong. Eban petalong o petoy o diarata kanamonga. Librap kin kodo puen prapa kemela o kawela. Angoy iparator pui railanan ke maur ye maurunsak. Ngoy meslepan sip mau.
silapan sip mau ken ton metekila amnor puekin na sipakan. Tron tatok man mekaitek silapan sip opil kaitek utan na sipakan. Niyakin kilangata kitiyan wal akokoto akin kaseirala utang tawi. Kitiyan walo arakin saiketi sipkan o pakirail pasang. Okay, so the main point was is, and so makomo ngoy pilatame Jesus at account tame wiya ipan wiya masan yang ketel ngoi roko to aramas re chay wialar sapol matron to tok chay ban ngongi sa ulang kan ren maur ngi ma chay mentagi actually am nang kategorien Soukohp Likamw. So Soukohp Likamw so choko ya puineo. Ako so ya style in maur. Yamu manay style in maur in so lang mong kauno. Imi min an memelel tanan Likamw. Okay, so byproduct, momo trial, fruits, what trial, one a trial wiyakan. Mungkin kasaleta. Magchay Soukohp in kauno teso. Ako ya Soukohp in kauno akin ngongi roko to kamo ngaye apali. Soukohp meso chamelel kapal ban lelo to aban rechiti. Ampun sola. Apuko. Pukita amata wapini. Okay? Chay kapakap o kalangan kiyang kauno sapol mamasan. Ngoy kamelele emasaniyar aramas lolokong kinmen kaskul kamu yo ngoy soso chakin okay pak chakin matamato tamachay wiya emao de char apu charo mawa kan kosanan masanan god imechay ban men kaskul ki okay kan mall matamato maintinday kumail pak chucho ikin what scripture kay kan kilang yota ikin kilang atay su char lale ai ko sampalan challenge ko ya machay so ko ya masanan god Satan lokol kaya yang ka child archay ban memorin Satan pui machay rongorong pali loud ta machay rongorong pali loud i me build up i me kakairata sapol machay person. Okay, o maing siyo akot kaon lapalap kalanganan kami kapag nga marami saraw kalangan Lord release sapol mo blessing pong karusya kan mayang yan ang clockwood irailakan mabilban ewang clipwood more kalangan kiyang kami sapol mo limbok kamelele man sawat ang song kona patat more ang song roko to aramas remi so iyay kapakapo Lord at more and pure at monyong and pure kamu may song kopong kamu may mangi may karusya so trat wrong so trat right so trat pungo manaman sen minanto mo yo Lord absen buya tama kom gatin masani sen buya sa kaprayang komiyat kapeng kasapa kalangan ng kom count Jesus me uyat kaunat song komor. Amen.